Hofia te tau whakalofa ke hawhiawhi hane e tau wala tala tutupu. Whakamua koe ahui niawhi ne kua whakahokua e whanoanga he tau lilifu e ke puli. Matutaki mai he tau whakatutalaanga ne kamata e ke whahi tapu ka mole. Ka koe laulahi he tau whakatutalaanga ne kua whakamutapatu ai ke he huhuianga he taha he tau mata whakatufono whakalatalata ke lata mita whale tupi haniwe. Ha koe whala tau amnekianga ke whahikianga ke he tau whakatokaanga ke tau ahimua. Ne whakatutalai mo ia e matua palimia hangau ia ke tau amnekianga ia. Koe mga hune, koe tō nonoanga mautūru ke credit cards, debit cards, moe FPOS, ai la, moe cash. Ai ono nulahi mautūru he mga hune he whakanate au ke tau checkbooks, koe ka kano hako mō koe whakausi fuki te whakaanga ke tau checkbooks inu sila hei hako i loa. Tō nā hako, whakai loa mai te koe ili ura tūru ke isi tau checkbooks inu sila. Koe si koe wharu mena ia. Kai mana tu ke whakailoa te whuki e FPOS te ia, haka mana koe tamayanga e FPOS, hei ki sia he tau brutu ni tamaya matulu ki romatei, haka nā kai mua ATM, si kumi lo tuli si mua FPOS, mai ke FPOS ka whaongi nei, mai ke FPOS ka whaonga whuki koe ka whai kāra wai musila, poka stāria. Si mana i haka ni whiawhia, hei mai ke tausia i taha mena fōuia, ke lo matai ke tangata he tūru ko tū si taha tangata mga hone ni ko haupa woke ke lo matai ke he mai whakatase e whikau ne moe whare tupe ni ko whakatutara te tūru ke. Si tō muka whewhe he tō tangata ka eke kua hoko mai e whare tupe nei ke moua halu tūla tō tupe? Muka. Ka whai tupe ni ngā kai ka hane toka account hau si whanau kai mia hangi kāna po ke hawa amamnake matulu ki te tungi ni whakahako ke he bank, si whanau ka mi ke ange kāna si whakailoa ange ke manaka i mo e tupe hao, o whi ni. Kai mai ke whuki ka koe he ha matulu whakatutaranga mga honi, lori matulu ke mai ke whuki ka koe, ke whakaonga whuki kāna hea ka whanau ka bank inusila, bank taha i ni. Haka mana tatai ke hatu accounts i ni, he hako i longa, mata accounts i inusila. Kua loa e tau whakatutalanga mo e longa i whoke e tau huhu, mai he tau lirifu e ke pūli ni ko te tōku atu ai ke he tau whakatutalanga ia ka kua kautu ni e manako he whakatuwhono ke to tōwang ke turuaki mo e laulahi he tau e ke pūli ni kua omoi e huhuianga he mata whakatuwhono whakalata ke latin whale tupe. Kai hai ai whoki ni e tau manako he whakatuwhono ke whakangahua i he tau whakahoruanga nei. Manaka matulu ki whakatū ka osi ai PSP haka pihela tulu haka manaka lo tulu ki whausi. Haka longona he whakausi a matulu tu tāla koe mahina whakahikuanga mahina amasi mahina pung ne manaka lo tulu ki whausi ke. So manaka koe taha kanui ne tausi ai ke whakamaupopo e tau mena nukanata ke whakamaupopo i matulu mga hane kai whakamūri ai, kai whangahua ai. So ke taha wara ia he mata whakatuwhono ni awhi, koe ei la maupopo mitaki e wharuamana ke tausia me bank. Ka katapana ia ni tausia me tūri ni awhi, koe e whamamaupo whamitaki la ia he te whamari. Ke mai ke te mai ai ke tausia. Kanhoi e spihi ai. Ana pihi koe muka. Tausia ni whaka muka me te mai tuai. Ka nā kai pihi. Haka mana hei ai manako he bank i Nusila. Hei ai whaka manako he Reserve Bank. Hei ai whaka manako he ARD. Ne ko ke sia e mautulu no ke rangamatai ke te tangata te tulu mutunei. Tunga ia, lori mautulu mga nei ke taria ai, ke ua te tungi e tau tulu, e tau interest, e tau tax e tau tulu i Nusila. He tulu 40%, kai tō hifu ai ke he ringa 1%. So ke whoro mena ia ni lori e whakawhono mga nei ke ngā hua, whakamamaka, ke rangamatai ke tau puhala mo tupe te tangata te tūru, si pia whuki ni alo tūru ni whai bank accounts ni sa. Pese ia kua huhu ai whoke whalu lirifu e ke pūle ni kua tatoko atu ke tau puhala ni kua tuku atu ai ke whanoanga kai nā kai pehe koe nā kai manako ke he whai whale tupe. Nā kai pehe koe ei manako matau ke whale tupe, ka koe puhala ia ke vese e ke te whakau whakatu. Ka pehe koe no noho ni tue ke pūle ke te ria e tō mena osi. A veni ao te toke o ute motu ke risi ke uro, o sini ke ha ke uro. Nga hoa matoro ia ke vese tau whakau ki hea. Mahui ngalahi whoki ke lata mai tau tangata whanongono moai.
ke he mahani he whaimena iloa he tangata. Hangau ia ki tau whakahoroanga he mutu o tūru. Haka mna ilahi ka hai e media he mutu nei ke mua i tumna osi me whakamāma ki tau tangata tunge whuru mutu. Mahonia, longoni o muhuinga lahi ili te oku. Whai whanononga tu tangata ka eke kua whono i ke pūri. Kua whakakese fōki tau manatu nā kai whiawhia hakua nā kai mahino mitaki e tau whakatokaanga ki lotu ai ke he pepa ne kua hui ai e tau mata whakatowhono whalatalata ia. Whalata he whakatowhono hea ho ke whakamāma ki tau tangata. E lakaanga nei he tautuha ka mina lahia. Tunga ia kaha, wai ti whai penki mutu, wai ti whai penki ni manako ke hau ki mutu nei. Kai ki konono tulu ke he horoang ki mua he kautu, he kupueni ko economic development. Walata ha ke whai penki. Si kua tunga ia walaka tiki tua do tulu he mga ho nei. Si walata he takitaki kautu ke wha maama. Hako tupi whuki ni tu tangata ke he whahoroanga i ne mga ni. Tunga ia ne huhu ne wha maama rea e. Ko e liu te whakatowhono ka ha ke whai environment ke he tautausianga tup. He waha, kako mtaka whano ke he te whakatowhono ka whai penki ne whai tausi tō menea. Si loe tau tōru. Ka eke ko whai environment whakatowhono, me whai tangata hua lefi ki runga ka ha ke he tonga hua he whakatowhono ke tausi tō menea. Si mana tulahi whuki tau tōru ke he pepa tupe. Ne hanga awa tuki mua. Tau whai hiki anga whuki ni ka haka mtaka whano ke he pengi haka ilahi ana tupe. Me ngau hi nei. Si mua whewhi mi hum takau nei tā tupe ke whakangahua ki tau tangata. Ka hi whahia i tau pengi ki tau sibihia. Ko mai kei fōki ke whakatutālai me whalo tau tangata he motu, hanga wea kalutolo tau manatu ke tau whakaholoanga whalitupe he motu. Ai mama mitaki ki au. Koe he ingoa. Ka tāna ka kupu whoki ni whakaonga koe tunga koe agent. It's confused. Confused e mana tu anko. He koe agent ki au. Ki au. Moe tau tangata ni ei mama whoki. Koe he ingoa. Ha koe ama mana ki anga tau tangata ka ha. Koe iloa. Tunga pengi e ni wa tau pengo mali. Koe haiai tu hingoa. Kai haiai ki he puka. Sika uka ki au, si pihia whuki ni ke te tangata kolonga ki au. He longona whuki au, uka whuki he whono ke puli. E te tangata, mo te lilifu ilo te whono ke puli, ke mama. Mo te halutulu te huhu ke takitaki. Koe tala hau whakahape he. Te huhu ka ke mama. Si ilo e o, ai mama. Si whewhe mama mo ia he te tangata, he motu ha tau tolu. Ko fuini ai ka ne no ka kua ka he whala teo ka he whakaako te whaka ha ke whakaonga. Kako ka ne alelo au ke whakaonga e kare ka whakisi me ka he puhala ka ne ke o te tō whakau e pesi ni ko au. Ka mata te ka ha ke kere tau mana tuanga i te mitaki lai. Fia lahi au ke baua taha penki. Ka koe tala ke te masini whafo. Mitake ke te fuata me te tangata ko ilo kai wangahau au me te whakau ko nā kai maeke po ke ailoa ke whakaonga ina ia. Mai taha mene ke whakamuka ka maturu e te whakau. Kai ua tausi tau mene ke whakauka maturu. Ka more ia, suko uta te ka hae te sene maturu ke o ke tutu he pengi ko ke toroa mai aga na muka ni ka hae ke te whakau ke maua he whare makesi. Ne matutaki atu e tau whakatutalanga ki te huhu, ke he whakaholoanga whono, mo e whakatoluma ki ai whuki, e whalo tau whakatutalanga ke matutaki atu e ke he ahulutu. Ko e tau whakaholoanga ke maua i mitaki mo e hako he tau virianga ke he tau mutu ke he kehe, ne la he uka ke manamana tiki ai, kai amana ke e tokolonga he tau motu ke he atu Pasifika, ke tolo mai ki niwe he whahi tapuka mole, ke whakatutala, haka whalo tau whakaroanga ke kehe ke mai ki ai he tau motu ke kehe ke whakaonga ke halo tūru tau motu takitaha. Pe he tahe tau tutaki ne tutaki atu ke matakau nei ko Hagen still si careful la he aonga mai huinga whakaroanga nei. Koe mana lahi ni koe tau puhala ke whakako e tau tangata ngau ke tau reanga. Hai koe, nā kai koe tau whakako e tau tangata ke tau puhala viri ai workshop nei koe whakako e tau tangata ke otu ke whafu ke tau maanga ke whakako e tau tangata ke hangau ke tau wala ke hei puhala ke viri.
Pehe e takitaki mtaka pienzia ko Ross Atro, manakula halotul ke whakahanghang take tau whaholwanga, mai kumi ko he ingoa e ta mena he motu takitaha kwa manaku i whakatutala ki ai. Ke he tau whakakuanga ke whaholwanga nei, he talahau wai e Hagen. Ko e lahi he to whakaanga nei, haia he papa, haia tau papa nunga tuhi no tō. Si haia whuke tau wala ke mai ke he tau tangata tau mutu ke ke hiki ke whanu tatai, po ke tatai mo i tau puhala, mo i tau matuwhatwhana he tau mutu ki taha no tō. Si ko uta nene ke puhala tangata ne whakakoe tau whakaanga nei. Ko ia taha tutaki, he mtaka pienzia ko Hagen Sios Kefu, a mana kia e whakaholwanga nei, ke whakahoko ke he ue whahitapu. Ko e whahitapu nene kua tau se whala tau whakakuanga mai he whahi whenonga waewa, ke lata mai whakaongaanga, he taha whakaholwanga ni whakahingoa ko e CCOM. Ko e whakaholwanga nei ni mai ke he tangata whenonga waewa mai ke he motu, ke whakamau hefo mai tutongi ai, whala tau mena ke nono whai alo tolu, tau puhala o whano pia whoki, mai whala tau whewa ni ko manako ke whakawhita ki ai. Ko e CCOM tahana puhala ke muka, ke lata mai tau tangata whenonga waewa, pia whoki ni moi tau pisnisi he motu. E tahe puhala nei ne kua mai ke laumatai ke asi hake po ke whakahoaho e tau tangata ke o mai ke he motu. Siko ki sia tu whoki muka lahi e ngā hua nei ha koe mai ke ne tangata ke totongi hako e tau totongi ke tau pisinisa lau tolu ne o atu ki ai tunge tau kaina mamohe. Si koe mai ke whakalau tolu ke maua ose tau totongianga pia whuki me tau whakatarangi latai me whahitapu lau tolu ne kua mau ki o mai ke motu. Si koe taha mena whoki ne mahuinga lahi he whakataranga nei po ke system nei ne whanga. Nā kai whai totongi ke latai me tau pisinisi he whahitala whenonga. Nā kai hokosia e koloa nei ke latai mo lau tolu tunge tau whale kai. Nā kai hanghang mitaki ke latai mo lau tolu. Si koe ofisa tala whenonga ne leweki ki ai e matanga hua nei, ka koe lali a nei ke whakahoho tau tangata, ke whaonga e tau koloa mahuinga pe nei. Koe fuafuaanga, koe tau ko walungu fulu paseni halu tolu e tau pisinisi ke he tau whale tala whenonga, mo e tau pisinisi ke he tau mtokaa ne kua whakaonga e whakahoruanga nei, mo e tala hauai fuki ai e Vanessa, hahai ai whala tau whatakanga pawaki, ke lata me whahitapu nei. Ko whakatoka pawaki e whahitapu nei ke latai me tau whakakuanga pihia. Si kua whakamau hifo foki e tau whakakuanga nei mai he taha mai hawhi mahina ko Malibitua ne whakatoka i ngā hua nei. Si mai longa foki ni lahi lawe tau tangata, haia foki wholua lau tula tau lawe ki tau pisinisi, pia foki me tau whanoanga ki he kehe. Si koe whaitapu nei ko whitate i he whakatoka e tau whano taki toka taha, ke latai mo e tangata pisinisi pihia foki muia i pulutu ni kua hake mai, ka koe tau mangahui mua, mai ke foki ni e ofisa tala whenonga ke tuku atu whalo tau puhala langmatai, po ke tau tula langmatai ke latai me tau pisinisi. Kua nei ne kua whitate he whaonga e koloaia, mai ke matutaki atu ke tau tangata ni na kai a tae ke hoko mai ke tau whakakoanga nei. Si kua lali foki ke whakako toko ua foki e tau ofisa tala whenonga, ke i loa foki lau tolu po ke whai maamaanga foki a lau tolu ke whaonga e koloa nei, mo e ka o atu foki e tau tangata pisinisi whahi tala whenonga ke kumi langmatai, ko mautolo nei ne ko maiki ke langmatai atu. Koe mana koe whahi whenonga e waewa, ke whakaonga whakalaulahi ai he tau pisinisi e tau whakaroanga nei, mua atu hako nā kai whai tutongi. Kua whai komisi whaudwai, ne kua whiwhiria ki takitaki, mai matutaki tau ngā hua he mtakau Niuean 19th Association of Non-Government Organisations, po ke Niuengo, koe takitaki whao, ko Sione Heke leo lahi, hangai ko whakahula funaki, tohi kupu Rupina Marcy, moi tohi tupe langa ki Niu Lavini, pia whoki tōre komisi ngā hua ko Shiod Pautama, Tania Tangilangi mo pita suni tānaki. Amnaki ke mnuine tau ngā hua, he mtakau whao ke lata mo e tau i mua. Koe tau whewa kirikiki hea whaiumu kua mai nei
he tau ka mole, he talhaua he taha komisi, he mtakau kilikiki he motu. Pe he e hukui kilikiki la he whiawhia he tau tangata ke hawhaiumu, ke tau whetoko. Tā ia ha kupu mo la kepa kiliku, tā whakamua ha kupu mai mowelo tolu seu tolu mahewa e ola, ua fu malime tangata ne tā. Tā la kepa ke waki, mo wai tolu seu me valu, e ola nā kai osi halu tolu, toko ua he male ka kua mowe tulasi nā kai mowe ola. Kua lofi mo tamkatonga tā givaia, tā mua lofi mo wai taha seu whangu mavalu e ola, nā kai katoa foke halu tolu, amtakau, tuture tamkatonga e ola si moua taha seu limu fumalime ola, nā kai mahinu mga hunei, koe toko whihe tangata, ni kua tā si mowe ola. Amaraki ke matutaki e tau whiua kirikiki ke hawhaiumu nei, mo e tau matakau ua. Sipihia e tau walatala tutupu ni kua mowa i galata mai awhiawhi nei, ma vehe atu amanaki ke liriu ke whaliwea foki ke awhiawhi au toloto. Nonofua, nui nipo.